На плов говорят пайло. Пало. А, пало. Пало, да. Пало. Бүгін мен дүкенден Et сатылдым. Biz бүгін çoğup тамақ içeriz. бышырамыз. Сначала бышырамыз. Или biz бүгін çoğup etten тамақ бышырамыз. Çoğulup. Почему çoğulup? Çoğup. Çoğup da önemli. Вместе. Çoğu. А çoğup нету что ли? Çoğup ne говорят? А çoğu просто çoğu. Çoğu iyi. Biz bugün çoğu etten tamam yapacağız. Еще вот тут. Siz қайда болуңыз? Вы откуда будете? Siz қайда болусың bu? Bolosuz. А, болосыз. Bolosuz. Апа, siz қайда болосыз? Ben çüyden bolam. Как чүйді, нарынды. Ben narındık emesin, ben çüylükmün. Мен Бишкектен боламын. Туралы? Тура. Боламын. Ова. Бишкектен болам. Вот sen de bir скажешь. Ben Bişkek'ten bolam. Жоқ, апа, мен Фрунзеден боламын. Бүгінгі начнем только қырғызша сөйлейміз. Ökoystan. Ова. Хорошо, мақұл. Так көріп албайм. И это только қырғызша сөйлейміз. Мақұл. Гече biz Элан менен докторға бардым. Doktorga bardık. Докторға бардым. Doktorga емес, doktorga. Докторға. Doktorga bardık. Докторға бардык. Ошо Doktor hem ne dedi? анализ алдык. Анализ verdik de. Анализ бердик. Там педиатр бардык. Здоров, нездоров жасадып. Emle jasadı? Здоров. Здорово. Денсаулық жақсы екен. Денсаулық жақсы. Урматтуу подписчиктер, саламатсыздарбы? Менин атым Люда, мен кореянкамын. Менин күйөө кыргыз. Мен кыргыз үй бүлөсүндө 7 жылдан бери жашайм. Мен турмушка жаны чыкканда мага катуу мамиле кылышкан жок. Мындан тышкары күйөөмдүн карындашы жардам берип, бардык иштерди бирге аткарчубуз. Кайненем дагы жардам берип, баарыбыз чогуу үй жыйнайчубуз. Болду апа. Ай келин өзү эле баарын кылсын деген жок. Мени келин катары эмес, кызы катары кабыл алышты. Эрге кызыктуу болсо, анда кнопка подписаться басыңыз. Всем спасибо. Фух. Дайте, апа. Жақсы екен. Я готовила. Жақсы кіші тұсыз кемерек екен.